ikaze mu kuri channel yacu nayo yanyu Nyashi Comedy. Kwa subscribe, share kandi comment. Kuri uyu munsi, kuri uyu munota tugiye kugaruka ku mateka n'udukoryo kwaranze igikombe cy'isi cya 2026. Dore udushya amateka bitunguranye byose. Dore mu byaranze irushanwa y'igikombe cy'isi cya 2026. Bwa mbere mu mateka y'igikombe cy'isi cyitabiriwe n'amakipe 48, aho kuba 32 ndetse cyakirwa n'ibihugu bitatu birimo USA, Canada ndetse na Mexique. Ibi byatumye haba imikino 104 ariko myinshi kurusha indi yose yabaye mu mateka y'igikombe cy'isi. Espagne yegukanye igikombe cy'isi cya kabiri mu mateka yayo nyuma yo gutsinda Argentina 1-0 ku gitego cya Fernandes Torres babonetse ku munota wa 106 mu minota yiyongera. Lionel Messi yongeye kwandika amateka, yatsinze hat-trick afite imyaka 38, abo umwe mu bakinnyi bakuru bakoze amateka akomeye muri World Cup. Mu gikombe cy'isi cya 2028 Kylian Mbappé yabaye umukinnyi wa mbere ugize ibitego 22 mu mateka ya World Cup, yegukana igihembo cy'uwatsinze ibitego byinshi muri irushanwa. Cape Verde yabaye imwe mu nkuru zikomeye cyane z'irushanwa. Iki gihugu gito cyageze kure mu irushanwa ry'igikombe cy'isi benshi batari babyiteze ndetse cyahanganye bikomeye na Argentina. Ariko imikino y'igikombe cy'isi yose yabaye kuva kuri South Africa ndetse na Mexique umukino ufungura kugeza ku mukino wa nyuma Argentina na Espagne habonetse ibitego 308, umubare munini cyane kurusha indi y'amarushanwa yose yabayeho ya World Cup, kandi abafana barenga 6,800,000 bitabiriye imikino muri stade. Umukino wa nyuma wanabaye amateka kubera ko igitaramo cya mbere half time show cyabereye muri mukino wa nyuma World Cup. Tubaye kazi mu mukucice nacu nayo yanyu Nyashi Comedy. Kwa subscribe, share kandi comment, mutubwire twazagaruka mu gihe mushanwa cyangwa se mu kiganiro gikurikira. Ciao ciao.